Pa hoćemo da radimo. Hoćemo. Sokolovi, onda da polijećemo. Ajde, Sokolovi na motore. Palite motore. Molimo se, čekajte. Eto, mene sad ćemo to, bate, polako. Malo krpe. Hvala kolega. Hvala kolega. Momci, jeste vi kod brdo od Valja. Treba će nam bogomila mašina. Ovo mi postreški, ali moglo bi ovaki dnevno kako mi radi. Joj, Belo, ko te postavi tu? Nismo loši, nismo. Nadam se za 20 godina da ćeš umjeti da napraviš jednu kako treba. Ne mogu riječima da vam opišem šta znači pomoći ovoj porodici.